STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih wa barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yo. Alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla kaguru alam kita yo dalam acara interaktif kita yo guna bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yo. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya akan terlanjutkan dalam pembacaan hadis kita yo dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis di islah sirah ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, Ghazza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi faqala liqaumihi. Jadi Nabi cerita bahwasanya salah satu daripada Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala ni bawadian ia mau perang. Kemudian kekun tu ba kaum punya kali Nabi yo la yatabani rajulun malaka bud amratin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha. Jadi kepegah tu le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan daripada ucapan dari Nabi sebelum beliau yang berperang sebagaimana kata yang sebutkan saya, kelah li nabiyan, janganlah mengikutiku kira orang yang baru berkeluarga, jadi baru menikah, dan urian ingin untuk bersenang-senang bersendagurau dengan urian karena baru menikah, namun urian hana gerasakan lo, maka urang yang lagi yo kepada ahli nabiyan balik ni kolong untuk menuju peperangan. Jadi orang baru kahwin belumlah bulan madu dan semisal dengan ji, maka lagi yang keadaan han gebile untuk ikut nabiyan ni bak watean. Kemudian kekelam wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha. Kemudian baiklah salah satu daripada orang-orang ikut lun yang di mana urungnya kagak begar rumah namun tampung rumah wala lig. Kemudian kalam wala ahadun ishtara ghanaman aw khalafa wa huwa yantadhiru auladaha. Kemudian baiklah ikut lun salah satu daripada orang-orang yang di mana urungnya balih ke belau kambing, yang kambing yang kahulu kadang ceh ni ataukah ke belau unta yang kadang ceh ni. Jadi keadaan urungnya punya gepreh-preh daripada kelahiran dari hewan ternak kan. Jadi orang yang kepegah oleh Nabi yang ni bawa watian bak kaum orang yang baru kahwin yang di mana kalau bulan madu bi malam beramal kalau ya, kemudian orang lagi rupa baiklah ni ikut long dalam peperangan. Kemudian yang kedua adalah orang yang beragama tampung rumah dalam negeri, kaya baik ni ikut. Kemudian yang kedua adalah orang yang kagak belau dari ternak, yang ka hulu, yang ka bunting, puke kambing atau ka puke unta. Yang di mana orang yang kepreh-preh lah daripada kelahiran daripada hewan ternak kan. Lagi keadaan bi baik ni ikuti lon yang kepegah le nabiyan di bak kaum. Di Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan daripada faedah bahasa ji pujud lagi
Takut-takut tu urian hana fokus. Urian hana fokus tentang perkara jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena tinggal daripada apa yang tinggal kail ikut. Jadi ketika urian ka fokus, ka betul-betul, maka baru berangkat. Nyo faedah tersebut kali Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, makna je penuh disebutkan li beliau rahimahullahu taala. Kemudian berpegahlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghaza fadana minal qaryah salatul asr atau qariba min zalik. Jadi berperanglah dari nabian di bawah dia sehingga tuklah masa bawah desa, dan di mana saatnya garap truk watiasa ataukah ka tengah tiasa. Faqalul lisyam, maka nabi yang ikunlah dauro ni bawah dia, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Kata wahai dauro, geperintah oleh Allah. Adapun lun pi sama, itu geperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sama-sama geperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabiyan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bisha alaina, ya Allah nitun daripada madauroyan kepada kamu. Jadi disebabkan karena karap tamu grip di kawasan singkat hak dia dengan grip. Jadi di bawah dia nabi yang lelaki doa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala nitun daripada madauro yang baik terbenam seperti biasa haji. Maka di bawah dia fahubisat hatta fatahallahu alaihi, sampai madauro yang piketun, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada nabi yan dan kaum yan. Fajamal ghanaim, maka bersapatlah daripada harta rampasan perang ni bawah dia. Fajaat ya'nin nar litakulaha falam tut'imha, maka di bawah dia tuklah apa ketika sapat daripada harta rampasan perang yang le, kemudian tuklah apa. Namun di bawah dia apa yang hanai pajuh daripada harta rampasan perang. Faqal, maka kali nabiyan, inna fiikum gulul. Maksudnya nas lasro daripada orang-orang yang menyembunyikan dari harta rampasan perang. Jadi punya harta rampasan perang nabi terdahulu nyan hanjit dipergunakan. Jadi harta rampasan perang nabi terdahulu nyan hanjit dipakai. Jadi ketika ahli perang punya harta rampasan perang yang lain, kemudian bersapat daripada harta, kemudian terapoi dan membakar seluruhnya. Adapun syariat di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperbolehkan. Tadinya di antara kekhususan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat terdahulu yang hanjit dicok daripada ghanimah harta rampasan perang. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperbolehkan. Kemudian ikulah oleh Nabi yang kerana apa ibnu hai pajuh daripada harta yang kaya persapanan, ikun inna fikum ulul, maksudnya antara orang-orang yang menyembunyikan daripada harta rampasan perang. Fal yuba'i'ni min kulli qabilatin rajulun, maka oleh orang-orang ni yubai'at lun, setiap daripada orang-orang, setiap kabilah orang. Falaziqat yadur rajul biyadihi, maka di bawah tian kebayaanlah li kaum kepada nabiyan. Kemudian kekunlah fikum hulul, maksudnya di antara orang-orang yang som daripada harta rampasan perang. Jadi kedepu, maksudnya ketika bayat yang kekil oleh nabiyan bahawa saja nyo orang-orang yang kusum ataukah menyembunyikan daripada harta rampasan perang. Ia merupakan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang. Dia bukan berarti nabi yang kedepu perkara gaib kan, namun dia adalah dia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di antara faedah yang disebutkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya Nabi hana gedepu daripada perkara gaib. Kecuali yang kagak pernah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kagak pegah oleh Allah Subhanahu wa taala yang baru gedepu. Adapun pada dasarnya Rasul nya hana gedepu daripada perkara gaib. Lagi Rasul ataukah Nabi yang tersebut dalam kisahnya. Jadi ketika apa yang hai pajuh nyo langsung terbayang-bayang nyo salah satu orang yang hana dijuk dalam hantaran pasang perang. Sehingga pu wi berat mandum kabilah, mandum suku yang ikut perang di bawah dia yu bayat kepada dia. Jadi memang apabila gedepu daripada perkara gaib langsung dia berarti roh berarti hana juk. Tapi hana tengok benar karena memang Nabi hana gedepu daripada perkara gaib sehingga dilakukanlah daripada bayat sehingga di bawah dia lebih tengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian leh bayat daripada kaum ni bawah dia falaziqat yadur rajulain aw salasah biyadihi faqal fikum ghulul. Kemudian ketika gebaiat le Nabi yang kaum maka menempellah daripada lekat daripada jaro Nabi yang kaum yang di bawah dia. Maka kelam le Nabi yang fikum ghulul jadi antara orang-orang ni nyana daripada orang yang som daripada harta rampasan perang golong ujuk. Kemudian faja'u bi ra'si misli ra'sil baqarah min al-dhahab. Kemudian dimelah ya sabah ule seperti ule lemur di mana nyan mandum. Fa wada'aha faja'atin nar fa'akalatha. Kemudian kepedulah daripada yang sebesar ule lemur punya harta rampasan perang yang kali tapak bunuh awai. Kemudian toklah apa kemudian dipajuhlah daripada harta rampasan perangan. Falam tahillul ghanaim li ahadin qablana wahai Nabi Musa ji segolam dayo nyan hanapi mesiro yang diperbolehkan untuk pakai daripada harta rampasan perang. Untuk bagi daripada harta rampasan perang hana. Summa ahallallahu lana al-ghanaim lamma ara dha'fana wa ajzana fahallaha lana. Dan kepegah de Nabi SAW, jadi umat terdahulu yang hana daripada ganimah dalam pesan perang yang halal bagi dia, adapun Allah Azza Jalla menghalalkan kepada gedeo kepegah le Nabi SAW daripada ganimah ketika kalian tentang lemah deo, tidak mampuan deo terhadap perkaraan sehingga gedeo pun halal oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta rampasan perang. Baik, ayo oleh khotal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari hadis yang kalian sebutkan saya, naik deh pada bawah faedahnya tu yang cok. Faedah yang poin yang cok bahawa saji segala umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala umat Nabi Muhammad wasajinya kana daripada syariat jihad. Yang terbukti dari hadis yang kali yang sebutkan saya, di mana nabi-nabi terdahulu mereka memerangi daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang kali yang sebutkan saya, kiban nasrul nabi, kemudian ke pakak kaum memerangi daripada musuh-musuh Allah sehingga di bawah dia ngatuk daripada watiasa, kemudian nabiyan gelake doa Allah agar getun daripada tahu sehingga tahu pi getun sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dari kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi sebagaimana yang disebutkan bahwasanya syariat jihad atau membela agama Allah Subhanahu wa taala agar agama Allah Azza wa Jalla tinggi nyan kana ba umat sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tanda petinggi posisi jihad ini adalah jihad yang sesuai dengan apa yang pernah oleh Allah dan apa yang pernah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan perkara-perkara yang terlarang yang terkadang sebagian dipegahnya adalah dalam rangka membela agama, padahal katakanlah adalah perkara yang terlarang. Namun yang kali yang sebutkan saya yang diinginkan di sini adalah jihad sebagaimana yang pernah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pun kemudian yang kedua dari faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kali
yang sebutkan taknya adalah tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika gelake Nabi yang ya Allah nitun matauro. Maka di bawah dia Allah Subhanahu wa taala pun dikabulkan daripada keinginan Nabi yang menunjukkan kepada dia pun menunjukkan kepada dia tentang kiban keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matauro makhluk yang sangat raya, sungguh luar biasa. Kemudian disinari si Sabuh Haji mentang doya pengu. Benarlah kira-kira. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala ngudang ji, U-turn ji, maka dia bawa dia pun idang rohnya menunjukkan kepada dia pun tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kiban besarnya daripada matauro. Maka nyo mengajarkan kepada dia kiban daripada besar yang menciptakan daripada matauro, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tayo manusia adalah orang yang lemah dah. Jadi tayo baiklah terlalu congkak sehingga tayo ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang matauro benda makhluk Allah Azza wa Jalla yang raya. Maka ipatih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tayo manusia ketika Allah perintahkan lagi ada puput medih, ketika Allah Subhanahu wa taala gelarang tayo nyanda puput, maka sungguh ya tayo adalah orang-orang yang luar biasa daripada beruji daripada perkara-perkara yang naga yang tayo puput. Kemudian yang geleh di antara faedah yang tayo cor daripada hadis yang geleh dia sebutkan saja adalah bantahan kepada orang-orang ateis, orang-orang yang mengaku hana daripada Tuhan. Dia ojah ni kini daripada Tuhan. Jadi kibang yang kena ya bawa saji doanya berdiri dengan sendiri ji. Matauro mengelilingi bumi yang dengan sendiri ji. Kemudian juga apa yang terjadinya dengan sendiri ji. Hana terikat pun ruangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya merupakan sungguh pemikiran yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiban lagi daripada pemikiran yang kufurnya. Ada pegah jauh tak ni. Meglah mendang nyana. Pujit naglah karena na urung buka gelah. Kemudian contoh mesti lagi motor. Nah. Kemudian pujit na motor, kak pasti na urung buka. Ni kibalam bumi yang sangat luas. Kemudian langit yang sangat raya. Hana pencipta, makanya dente merupakan perkara yang hana mungkin. Pasti dan pasti pencipta, sehingga disebutkan dari sebagian urus dalam dunia begah maksudnya daripada unta dengan daripada tapak aji. Dekat unta mesti hijab padang yang luar. Jadi depu di sini unta ada depu. Punya unta yang kalau tapak aji nak kotoran ni. Nyo dari sisi hewan tak depu di sini lagi. Maka sungguh hana itama kai pi membacut. Bagaimana dia sebutkan begitu besarnya daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah bahawa saji hana pencipta. Kan lebih aneh ni, yang lebih aneh lah orang dengan sikit utak lagi sikit ulai lagi. Jadi kadang di begah bawa orang. Jadi Tuhannya hana mungkin hana Tuhan yang pegah. Kemudian kadang ketika haji mencepit, ketika mesti terjadi gempa atau terjadi tsunami, terjadi daripada hal yang mengerikan, kadang haji sebut sih punya haji mesti awal luar kan, oh my god, oh Tuhanku. Benar hanya yakin ni Tuhan, tapi kadang itu biasanya. Jadi memang akidah daripada akidah yang sesat yang kufur yang di pegada. Kadang kamu cepit terkadang baru yakini yang lagi yang lupa. Karena fitrah yang manusia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang disembah. Baik. Dan faedah yang kemudian faedah yang keempat tentang haram lakukan gulul. Gulul iaitu tak pusuh daripada harta rampasan perang. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian nyopi kita coba faedah oleh kita bahawa saji sirau yang contoh mesti urus daripada perkara-perkara umat, urus daripada perkara-perkara kelangsungan daripada
kaum muslimin. Makanya harus berhati-hati Sid. Karena apa Sid? Karena ketika ada tilip, karena ada acok daripada peng tanpa hak, tak pusom daripada peng umat kepada kita, makanya azab ini sungguh sangat-sangatlah dahsyat. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati terkhusus bagi kita yang memegang daripada peranan penting dalam mengurusi kaum muslimin. Ini perkara yang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ni ba otean na dari sirau. Nah, disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya ketika mereka para sahabat gejak perang Khaybar. Kemudian di perang Khaybarnya Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan sehingga Uriah nak merumpaklah perak di awal-awal ini yang berupa apa? Peralatan masak, bajai dan semisal dengan dia. Maka ni bawa dia nak bak sabuh lembah, para sahabat ni bawa dia ngejak sabuh lembah. Kemudian kekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sampingnya budak ni bawa dia terus budak yang dengar uruh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ketika menyebutnya ya uruh Nabi alaihi salatu wasallam, ni bawa dia kenalah panah haji sehingga haji meninggal. Jadi dengan uruh Nabi dan uruh panah dan kena haji dan haji meninggal ni bawa dia. Maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam kekeh ni bawa dia. Selamat ji ya Rasulullah. Selamat ji. Puja benar karena haji insya-Allah akan syahid. Dia akan syahid puja benar karena haji ipoh oleh orang kafir sebab dan ji ni bawa dia dengan diuruh daripada keadaan kaum muslimin, diuruh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kali Nabi alaihi salatu wasallam tidak dalam neraka kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Puja kepada Nabi alaihi salatu wasallam di dalam neraka disebabkan karena ketika perang Khaybar ji na ditilip daripada sabuh wajah. Sabuh wajah dok ditilip ni bawa dia. Sabuh wajah yang icok tanpa sepengetahuan. Jadi awal icok lagi. Jadi harta masa perang sapat le kemudian baru ke bagi. Namun nyo anak icok le kero le. Icok le kero. Maka keberah Nabi alaihi salatu wasallam disebabkan kerana dia sama dalam neraka lah sabuh wajah tu. Kemudian dalam kiban amalannya yang luar biasa, berjihad bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian sahabat dalam gemetor dengan Nabi alaihi salatu wasallam, namun disebabkan kerana sabuh perkara iaitu tilip wajah yang awal kecok boleh bagi, maka yang menyebabkan yang dalam neraka. Subhanallah. Ini pada perkara yang lagi yang mendatang perkara sangat ubud. Maka kiban dalam dengan sirah ulun kadang yang diurus, yang diberikan amanah untuk mengurusi daripada harta kaum muslimin, mengurusi daripada kepentingan umum kaum muslimin, kemudian menjadi tilip daripada perkara tilip kadang lagi tilip daripada hal yang rakyat daripada fasilitas kaum muslimin yang semisal dengan ji, maka sungguh dosa haji sungguh sangat rakyat. Sebagaimana yang sebutkan perkara ubud benda yang luar biasa daripada balasan ji. Nabi langsung berakhir dalam neraka. Bagi malam dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tak cok daripada benda yang kadi amanahi yang diujo kaum muslimin handa ju tak cok goro dan yang semisal dengan ji. Lu khatal kiram rahimani wa rahimakumullah, nyotayo harus berhati-hati dalam permasalahannya. Bagaimana kalian yang sebutkan terkhusus bagi kita yang daripada mandat yang di mana mandatan untuk urusi kaum muslimin, urusi kelangsungan hidup rian dan yang semisal dengan ji, maka dia harus berhati-hati dan tayo lagi doa ba Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala kepejauh dia dari urung-urung yang gulul, dari urung-urung yang cok daripada sebuah perkara di mana perkara yang kenadarian yang perkara-perkara kaum muslimin namun dah cok li kedayo yang ikan gulul. Semoga Allah Azza wa Jalla kepejauh dia dari perkara yang buruknya. Baik wali khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ke pada buah faedah yang je tanya cok ni ba malam yang berbahagianya, lebih dan kurang lun tuan lagi maaf mungkin nama yang lun tuan sebutkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.